Я думаю, где у вас мама-то ее без мамы? Фотодень. Я попал. Глеб, привет, что там, есть ли связь? Вроде должна быть. Ну я понял, да. Я думал, это семейно. Что-то потом только вспомнил, кто говорил, что это день папы. Хочешь, да? Что-то отсюда будешь застрелять. Да. Проект у тебя нет, не ребит там? Ты на КГ будешь просто. У меня вообще выдержка. А? Вообще выключил. Без выдержки сказать. Ну да ладно. Ну или 1.60 у меня стоит, но я обычно Не, как без выдержки можно. А что удивительного? Это у вас, понимаешь, ты понимаешь, что мне 25 лет секунды. У тебя как бы 1/5. Что такая, какая мне выдержка нужна? Это тебе выдержка нужна, чтобы не размазать это все. А мне-то чего? Мне это. Главное, что было. Я вообще выдержку, знаешь, для чего обычно делаю, включаю? Чтобы этот, чтобы задний пятый, чтобы задний план возьму. Вот, и все, то есть больше вообще нет. Это не выдержки взять, правильно? Нет, выдержка. 1.50 я 1.2000 ставлю, 1.50 бывает. Я здесь не говорю, что ты не слушаешь. Максимально. Отличная приемка. Идем за Рамиля. Что там Глеб? Что Глеб сказал? Глеб молчит. Глеб. А, у них картинка идет, все нормально. Вот.
Yürek yılları buradan dostlarımı unutma. Ben yalnızım yolutma. Yürek kanatı buradan dostlarımı unutma. Durmuş yolları kapalı, ben yalnızım yolutma. Yürek yılları buradan dostlarımı unutma. Dostlarımı unutma. Dostlarımı unutma. Tataristan'ın ortadan artisti Yadgar Habibullin. Harinle Tataristan'ın ortadan Seyittur Murtazin. Bizim de bugün şuşu motor keçerimizne alıp barışakmız. Niçin şuşu jir bilen başladık? Çünkü bu Zemfira'nın repertuarındağı jir. Zeynep bilen Züfer grupsında işlegende biz dörttev Zeynep, Züfer, Zemfira Hamin şuşu jir bilen konsertini tamamlay turgan edik. Ondan sonra bu jirni jirladi. Hem de banketlarda da, konsertlarda da birge to'g'ri kelsak birge jirlay turgan edik. Hem de bugungi kishimizning temasida to'g'ri kela do'stlarimni unutma. Amin hamanda sizning bilan, shundan da Zemfira, shundan da bizning bilan, ol bizning ko'ngillarda, bizning yuraklarda, ol bizning shin do'stimiz, shunga ko'ra da biz uni unutmaymiz. Endi bizning bugungi ishtirokimiz sababi albatta ertaga Zemfiraga 56 yosh to'lgan bo'lar edi, uning tug'an kuni. Shul sebepten ham endi xatirlasangiz, o'tgan yili konsertlarga kelishlarda aytib ketgan edim. Zemfiraning tug'an kunini uning yaqin do'stlarini olib kelishakman. Birgalashib sizning oldida tag'in chiqish jasarmiz, ko'rishamiz deb. Xatirlaysizmi? Mana Allohga shukr, so'zda turgan to'g'ri keldi. Ham endi bugungi kishimizni Allohga topshirib boshlab jiberdik. Hem endi mana ko'rib turasiz, bunda biz Zemfiraning yaqin do'stlari, hozir sizning Tug'anlari, xatarisi, Maymuna opa. Maymuna opayi, Maymuna opasiz bayram bo'lmay, majlis bo'lmay, shara bo'lmay. Mana kim savol Zemfira Zohidqizı G'iymatdinova. Mana bu so'rovga tugal, durust ham to'g'ri javobni biri onun bir yakın dostu. Ol Tataristan'ın at kazangan sanat işliklisi, ataklı dramaturg, yazıcılar Soyuzu Birligi a'zosi. Umuman iskitkish şahıs, iskitkish talant egasi Danil Salixov. Hayırlı gün, hürmetli doğanlar. Mene sizning orangizda bir xonam o'tira, bir ani o'tira, bir ko'rkam opa o'tira. Anam ismi Maymuna xonim bo'la. Bu ani uchun bir qo'l shabig'ali. 1967 yılının bugünkü tevgi gününde bu apamız bizning ağırıp yürgen günleri bulgandır. İkinci günün olmana, yani mesela irtegadik, mene şuşu Tataristan halkın, Tataristan yerin, Tataristan'ın jurnalistikasın, Tataristan'ın edebiyatın, jir sanatın yaratıp, halkka bulak etip ileşip yürgen, mene şuşu siznin yaktaşığız, bizning fakirimiz, Zemfira doğanımızın doğan günü. Kim idisin ol Zemfira? Mında anam okutuşuları otura turganlar.
Мында аны якын белә торган сабакташлары утыра торгандыр. Гомумән әйткәндә, аның якташлары, авылдашлары утыра. Инде минем шуны әйтәсем килә. Земфира ул дөнья бәясе кеше иде. Нинди генә өлкәгә алынсаң да, нинди генә эшкә тотынсаң да, бу бала бөтен эшен җиренә җиткереп эшли торган bir şahıs bu өлгереп, арабыздан бик тиз китеп барды. Истәлекләргә кайтсак, аның белән бергә эшләгән халкыбызның мәшһүр язучысы Туфан абыйның бер генә сүзен әйтеп китүдә җитә. Земфира балакаем, сиңа район җитәкчеләргә бирергә кирәк диде ул. Менә шуннан сез күз алдына китерә аласыз. Без Земфира белән узак, зур, авыр юллар үтәргә туры килде. Бергә эшләгән чаклар булды. Ул ирләр, җегетләр эшли алмый торган эшләрне эшли торган иде. Кирәк исә ул җырлап җибәрде. Кирәк исә ул сөйләп, кирәк исә икән ул биеп, кирәк исә икән ул язып, кирәк исә ул сөйләп бирә торган бар яктан килгән талант иясе иде. Әгәр дә шулай булмаса, бүген сәгать 2-дә шушы залга шушының хәтере калып җыелмас иде. Һәм менә шушында безнең артистларыбыз бөтенесе дәррәү килеп, аның бүгенге сагыну мәҗлисенә без җыелып кайтмаган булыр идек. Кадерләгез, онытмагыз бу баланы. Ул чынлап та шушы сезнең төбәктән чыккан асыл бер таш, асыл бер зат. Әгәр дә сез аны онытмыйсыз икән, ул яши, аның белән бергә сезнең киләчәк буыннарыгыз, сезнең балаларыгыз да яши. Үзегезнең дугаларыгыздан аны калдырмагыз. Менә безнең әйтер сүзебез шул. Бик зур рәхмәт җыелып килгәнегез өчен, сезнең, безнең милләтебезнең шушы кызын зурлауыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Данил Салихов. Данил әфәндене тагын чакырачакбыз. Залга менә сәхнәгә ул сезгә җырлый да. Менә дуслар, Земфира Гыйлметдинова кем ул дигән сорауга тагын бер кешебез аңа җавап бирер. Ул Татарстанның аткалан укытучысы. Бөтен дөнья татар конгрессы каршындагы Татарстан төбәген өйрәнүчеләр җәмгыяте советы члены, Сабара районының Юлбат авылыннан Сафин Илдар Фәтхулла була. Илдар әфәнде Земфираның ерак туганы. Исәнләрмесез, хөрмәтле артистларыбыз, Земфираның хезмәттәшләре, авылдашлары, туганнары, барчаны якын итеп килгән кешеләр. Менә Земфира бит ул безнең Саба районы, аның әнисе ягында нәсел җепләре Саба районы Юлбат авылына барып таша. Ягъни минем әни ягыннан нәшел шәрәләребез барып таша. Һәм безнең нәселдән республика күләмендә чыккан талантлы артист, өлкән буын вәкилләре хәтерлиләр, Гали Ильясов нәселенә барып тоташа ул. Әйдәгез хәзер тарихка кайтыйк әле. 1898 ел. Юлбат авылы вакытта Янбулат дип аталган. Авылда никах мәҗлесе бара. Аның числасы без метрикәдә, авыл метрикәләрен тәрҗемә итеп кайтарттык һәм шушы 1898 елның 1898 елның 7 айы 12 число никах. Монда инде кияү ул вакытта теләче волос булган һәм аннан Галәветдин дигән кеше белән шушы Земфираның әнисенең әбисе була инде ул Маһиҗамал апа 1874 елга кияүгә 20 яшь, киленгә 25 яшь була. Менә аларның никахлары укылган, никахның вәкилләре язылган, монда мин фамилия санап тормыйм.
nikahta katnaşkan şahitler yazılgan, hem nikahta meher 100 so'm, hazırda birildi 60 so'mu berilgen. Menen şulaytıp nikah okulup katıp gidiyor. Hem olar yolbat bilen balıklar arası hayran kilometrega jilawul, Qorasan 30 kilometrega yakın uloqda at yolu, at bile var 30 kilometreden de artık nişik bulgan soňuna uzman uçraşuda min Tileşeden onun şuşa nesildagi Alfiya apalar bilen söýüşip qaytdym. Bizning İlyas babay hayranına halli kişi bulgan. Topta yarıp Tileşe babalarına topta satırga keletirgan bular. Ot bilen. Hem indi Alavettin abinin atisi de şunda kilgen indi. Şunda şıraşıp süzlerdinden süzkatıp süzleşip biteler. Minde jitken kız var, minde yigit var. Mine şu aydıp tanıştıralarla, şu aydıp tanışıp ilenişeler eken alar. Hem süzümleyim baklap, bizning min şuşa töp nigizde turam. İlyas babay nigizinde. İlyas babayının tuğanı bulayındı. İlyas babayının 870 yılı, İlyas babayının singlisi bulayındı. Bakı Cemal Bey, balıklığa kelgen. Min şul nigizde Kora karşıqına turabız, qıraydağına. Hem min ul nigizini qıymalap aldım da, min eleki tarih öptüşsü, onda Oğul Müziğin, şahsi müziğimi buldura başladım. Hem indi müziğe hayranına ekspozisiyalar olmuşturup bitirip gilem, hem kileşekte oyluyum, mine hizmetteşler edip gitti. Onun ismin məngələştürü maksatında Zemfira turunda şıraşılarına, fotoğrafiyalardan zurgana ekspozisiya işler ya oyluyum. Hem sözünü baklap, hürmetli hizmetteşleri, artistler, bir zor rahmet sizge. Bizning tuğanımız Zemfira'nı şulaydıp zorlap gelip, iski alıp ben uzgan yılda olar avında katnaşkanıyım. Hem üzügizge de şunday tilekler, olga taba ijadi yoldaşlar yoldaş olsun. Bir zor rahmet sizge. Sizge rahmet İlgar Efendi. Eye mine şimdi şahıslar çıkış yasagandan soň bugünkü kişemizni motorlap jiberge wagt ýetdi bugay. Hem indi sizin karşınızda sizin jirli iskitkeş ansambl, şiber kızlar, garmoniya ansambli, rahim etip başalarız. Yürekleri sağışlarına, ülgeler
Гармония ансамблі. Kızları. Dostlar, mana shu aytib endi bizning kechamiz jurlar bilan, istaliklar bilan o'ralashib bor. Endi hozir endi sahnamiz to'ridan yozuvchi, prozaik, yozuvchilar birligi a'zosi ham endi so'z duolardan Zemfirning do'sti ular birga o'qidilar. Lira Ibragimova chaqiramiz. Ko'rib turasiz, bizda barisi da talantli shaxslar. Men beraman mikrofonni. Rahmat. Xayrli kun, hurmatli Lenina Kakushkina xalqi. Men bek ko'p yillar eligenda Zemfira bilan biz umuman aytganda biz Zemfira bilan 1984-yilning 1-sentyabrida tanishdik. U shunday жеңіл шундай мотор кішіркен шыпшығы кебек мына тірейді шундай тіркіміш кебек шундай мотор үріп қойған шешлері білен недер мотор кофталары білен көз алдында тұра. Міне бүгін де кеше болған хал кебек көз алдында тұра. Міне бүгін құтышқыш хал. Міне біз екеумізде бір елғы мен Ленина Кокушкина сахнасында ол енді өзіңіз білесіз мәрхүм бұл енді бір келе жатырған хал түгіл. Ленин Земфира турында истәлекләренең инде Данилов әйтеп китте, аның мин һәр бер сүзе белән килешәм. Аннары соң менә шушы мәҗлескә чакырганнар өчен аның инде дусларына ихлас күңелдән рәхмәтемне әйтәсем килә. Чөнки мин аны озатырга килә алмадым. Монда инде мин шатланып киттем. Әгәр дә инде шушының хәтле дуслар калдырган икән, елына да килеп шушындый матур күркәм биналарда шушындый халыкка шушындый чыгыш ясарлык үзенең дуслар калдырган икән, ул инде чынлап бик зур шәхес булган, бик зур кеше булган дип әйтәсе килә. Хәзер инде безнең менә шушы чыгышыбыз, аңа карата булган истәлекләребез, аңа карата булган мәхәббәтебез аның инде рухын җиңеләйтсен, ошмак юлларын яктыртсын. Хәзер инде мин үземнең достыма багышлап шушы шигырьне бүләк итәсем килә. Бер зарың юк сезгә, эй кешеләр. Бер үпкәм юк сиңа, эй дөнья. Өлешемә дигән көмешем дип, һәр сукмакка әйттең, һәр юлга. Алынсаң да айчык, сүрсенсәң дә, еласаң да кайчык үкереп, шит ят күзләре күреп өлгергәнче, тора идең һәр чак сикереп. Пысқып янған үміт кисәуінде йөрәгенә төреп сақладым. Бір қайшанда өзің үшін генә қайын кисеп, ушақ яқмадым. Язларыңа кірдің, қышларыңа, ізләріңні түріп жыр мұңға. Бір сарым юк сезгә, эй кішеләр. Бер үпкәм юк сезгә, эй дөнья. Мен хәзер иң яраткан җырымның берсен сезгә бүләк итәм.
Bökülülen hisler yaşamında Ene görmeyim yoldan karlarını da Jiltekleşip bargan barlarını da Sen bina gören suyandide Taş gününde pişken şiyandide Ene görmeyim yoldan karlarını da Jiltekleşip bargan barlarını da Sen bina gören suyandide Yoldan varlarını da Şidetleşip varman varlarını da Senin bina gözlerinde Taş gününde pişken şiyende İğrenlerde tatlı şiirlerde Erikli senin yaşamında Hatta görmeyin yoldan oralarda da Jiltekleşip bargan oralarda da Sen bildiğin ağabey suyandide Taş gününde pişken suyandide Emme görmeyin yolgan karlarını da Jiltekleşip bargan oralarda da Sen bildiğin ağabey suyandide Taş gününde pişken suyandide Pek zor rahmet. Mine iskitke шығыш şeyimi, келешесіз mi? Mine Zemfir'in özünün de bilen tavukta sözü yağınlıydı. Dostlar, ikisi de bir tüslerek деп айтayım mi? Hazır нәрсе айтасым келе. Zemfir'in en ашық, en жақсы сыйфаты, мені қалса, ярата білуйді. Ол барымызды да яратады. Ол менің туғандар dünyada en şart doğanlar deyip etip şulay көрсете тұрған еді. Аны тіллеп айтмаса да, ол шулқат етіп, бүтін негізінде жентеклеп, еске түсіріп, болған ішлеген яқшылықтарыңызды еске түсіріп, бірсін сөйлей тұрған еді. Hem біздің достарыны бірі бізні мақтап, дос етіп бітірді. Hem енді, әлбәтте, біз де өз сиратымызды яратабыз. Шуңа көре бүгінгі шарада жиылдық. Қазір сәхнеге шығасы артистіміз да ескерткіш талант иесі Яқты шәхіс, сіздің яқташыңыз Тинчурин театрының әйдеп барушы актрисаларының бірісі Татарстанның атқазан артисткасы Гүлназ Нәумәтова. Нәби Дәули бәхет турында. Бәхетлеме кеше дөньяда? Ой туганда җиргә туса да, бишегендә көлеп ятканда күз тиярлек матур булса да, туган җирен анам димәсә,
Onam deyip, yanıp kıymese, şişme suun uçlap içkende, yüreğinde şatlık sezmese, niye doğan kişi dünyaga? Бәхетле mi kişi dünyada? Kiyimleri yefek bulsa da, sandıgaçlar sayrap durganda, bakşalardan güller jiysa da, ömründe bir kaygı görmese, bir muңланып jırlay bilmese, arıp dolgan yalğız yolçuğa türlerinde urun birmese, kim bulgansın kişi dünyada? Бәхетле mi kişi dünyada? Bizekleri altın bulsa da, hürmetleri gümüş tabakta üstlerinde taşıp dursa da, kollarında süyel bulmasa, ter tomşısı yüzün yumasa, ömür boyu ikme boşap da, tuzlu terinin temin duymasa, tok bulgan mı kişi dünyada? Бәхетле mi kişi dünyada? Ömür yolun oynap bitse de, matur yarlar ona özleri, yüreklerin bule gitse de, muhabbetinin kadirin bilmese, öz yurtuna bala kilmese, irte bilen yüzün balkıtıp, otasını korap külmese, nerse topkan kişi dünyada? Бәхетле mi kişi dünyada? Tuğan illerde rahat dursa da, gümbezlerin bize baltınğa asıl taştan saray kırsa da, tuğan ilin kabat kurmese, tuğan jirge yatıp ölmese, yaz gününde şeşek koyarga kabirine dostlar kilmese, nik yaşagan kişi dünyada? Big zor rahmet sizge. Hayırlı gün, hürmetli oğuldaşlar, hürmetli konaklar. Biz bugün barımızda Zemfira apаны еске алу кешесіне жиылдық. Біздің her bir сөзіміз оның рухына дұға болып орнашсын. Амин. Gülnaz Mehmetova. Big zor rahmet sizge. Бәхет дегеннән Земфира безнең бәхетле булганмы юкмы ул беркайчан да зарланмыйдыр я, әмма ул һәр вакытта бәхетле булырга тырышты. Хәзер инде сәхнәне тагын бер кабат Земфираның якын дусты, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе драматург Данил Салиховка тапшырабыз. Şarvar
Яшьлегimning uzib ketdi Yoshlar Diyorlar, eylem
Ранил Салихов. Бек зор рахмат. Onun için ülken kişi şulayın yol. Yaşlık mütedip, ömür mütedip, zorlanan hem jırlar da şundayla. Yarab dostlar, Zemfir indi ol, bir köp kişilerini işe yürekten kişi, hem indi mine bizden oramızda, üzerine Zemfir'in ustazı itip sanavçı kızımız var. Ol indi Teyimba kanalında olup barışı bu kişiliği, hem indi Tatar sözü belgesinin jingizüsü de ol, başalığız hele Raniye Osmanova. Minutlarını ник sanıysın. Vakıtın miktar mele. Terezeden ник koruysın. Jikken atın var mele. Elle irke basıp kına suygen yarın küteme. Ellesinden koşup kına yaşlık ömrüm küteme. Minutları yaktı dılkın, ağla da ağla. Däşe canını ümit uda, allı günler yağına. Yarın da var argamakta, kış da koynu yürekte. Tıngısızlık bik yırakta, irişilmeden dilekler. Siz bu jırnın ayın İlham Ağa Şakirov başkarığında işleriniz vardır. Мен оны бірінші тапқыр Земфира ападан ишіттім. Роберт Ахмаджанов шигырына Зиннур Ғибадуллин күйен. Мұғайын Земфира апаның мұңы ол шушы жырлардағына ештіргендір. Ол кіші янында бір қошанда өзінің мұңзарын сөйлемеді. Қамшымада менің аны қар уақыт елмайып күліп күні еске аласым келер. Екені тамаққа түйір тұрғашым. Земфира апа менің бірінші жетекшім еді. Мен 4-ші курста аның янына сахна журналына ішке орнашыға келдім. Исән мен аным деп қаршы алды ол мені. Наным дегеш менде көңілге ішке жылы егірді. Наным деп біздің яққа сөйлешелерін айтам. Земфира апа өз кішіміз екен. Ол вақытта журналының баш редакторы Туфан аға мен Нолин еді. Лекен ол şu jurnalın avtoritetine, şınçınlığı redaktorlar için Zemfira apа alып барды десем де ялгыш болмас. Ол бик күңелле вакыт иде. Без бүтүн театрларның бүтүн премьерларын карап бара идек. Андан редакцияга кайткач ул спектакльләрне сүтеп җыябыз, кайсын җыеп мактыйбыз, кайсын титеп сүгәбез шунда. Земфира апа үзенең яшьлегендә караган Дамир Самирхановлар калган спектакльләр турында сөйләде. Бик кызыклы итеп ул режиссер алымнары турында инде ул бит режиссерлык калкан кеше бар бер. Бик кызыклы итеп сөйләйдер. Аны тыңларга күрше Идел журналыннан Рүзәр Мөхәммәтшиннар, Рөстәм Галиуллиннар керәйди, яшьләр, укучылар, шагыйрьләр. Тәгъмидәнең өстәл катларыннан Луиза Янсуарлар, Йолдыз Миңнуллинлар төшәйди. Нәшә яшь кешеләр алар тартлайды Земфира апага. Һәм Земфира апа чөнки күңеле белән яшәде ул. Дәршел бер кашанда үзенең дәрәҗәсен төшереп, яшь булып кыланмады. Ләкин менә яшьләргә кызык була белә иде. Мин Земфира апаның шу юмор хисенә һәрвакытта сокландым. Мин генә түгел, оннан һәр кешедер. Чөнки ул бит менә бер реплика белән генә теләсә кемне сүзсез калдырырга сәләтле иде. Ул бу хәлне үзенең дә язып чыкканы бар, шулай да сөйләп китәсем килә. Берсендә шулай редакциядән чыктык парковкага. Земфира апаның машинасын бер зур гына машина кыскан. Земфира апа инде ничек кенә моны сыдыртмыйча гына тимичә генә чыгарга икән дип, әле бер яктан килеп карый машинаны, әле икенче яктан килеп карый. Шулай торып торганда, теге машинаның водителе чыкты. Чего боишься выезжать? Неопытная, что ли? Земфира апа әйтә: Ну почему неопытная? Есть у меня опыт. Я только вчера одну Тойоту поцарапал. Ты абзаң инде, бәләдән баш аяк тизрәк утырып китү ягын карады. Менә шушы җыр теле аның әлбәттә инде язмаларында да, әкиятләрендә дә чагыла. Гомумән аның кебек йөгерек тел белән, шундый җыр тел белән язучы журналистлар, туган журналистлары, алар бармак белән генә санарга. Һәм менә бу әкиятләрендә дә, балалар өчен язылган әкиятләрендә дә шушы тәмле теле сизелеп тора.
Шуңа күрә аны олыларга оқуда бик кызык. Менә аларның шул әкиятләрнең берсен сезгә дә тәкъдим итәсем килә. Земфира Гыйлметдинова «Мактанчыкны койрык бизәми». Көннәрдән бер көнне Муртаза исемле авыл әтәше янына кунакка ерак җылы яклардан Тәбриз атлы Тауис кайтып төште. Бурын заманнарда Фазыл атлы Фазан буларның бабалары булып, Тәбриз белән Муртаза туганнан туышкан туганнар иде. Энесен күреп шул кадәр куанды Муртаза. Куанычыннан көпә-көндез койма башына менеп кунаклады да, рәттән 15 тапкыр кикрику дип сөрән салды. Тәбриз кенә яңа туганнарын күреп исе китмәде. Ничек мин бу тузанга батып беткән агатәшнең туганы булыйм дип. Ялгыштыр бу. Койрыгы, бу юлкыш койрыкны табып йөрергә ничек гәрләнми икән дип уйлады ул Муртазага хавалы караш ташлап. Кунакны агач тагарак янына сыйланырга чакырдылар. Тагаракта кабыгы белән төеп пешерелгән, булары чыгып торган бәрәңге иде. Фу, дип томшыгын җыерды Тәбриз. Мин бик татлы җиләк-җимеш, сусыл-суалчаннар гына ашыйм. Муртаза белән тавыклар тәмам аптырашта калдылар. Аннан соң барысы бергә кунак сыйларга дип суалчан эзләргә чыгып йөгерделәр. Алар чыгып киткәч, Тәбриз койрыгын җәеп, үз-үзенә сыкланып, ишек алдын бер әйләнде. 2 әйләнде. Як-ягына каранды. Аны беркем сыкланып күзәтми, беркем юк иде. Мактанчык Тауис озак уйлап тормыйча күрше ишек алдына юнәлде. Ул ишек алдында Алабай атлы бик усал эт яши иде. Моңарчы күзгә башка чалынмаган Тәбризне күреп, бер тапкыр «Хау» диде ул, 2 тапкыр. Тегесенең исе дә китмәде. Йылык-йылык койрыгын җилпеп, һавалы томшыгын чиеп, ишек алдын иңләп йөрүне белде. Алабай матур койрык күреп шакката торганнардан түгел. Аның үз койрыгы да 100 чебенне бер юлы куарлык зур койрык. Чакырылмаган мактанчык кунак «Хауны» да аңламагач, ай, чыгып та карады соң Алабайның ачуы. Тәбризне койрыгыннан эләктерде дә, йылык-йылык килеп торган каурыйларны әдигәнче пранзараны йолкыды да бетерде. Алабайдан көчкә качып кутылып, туганнарының ишек алдына кайтканда, Тәбризнең карарлыгы юк иде. Ул башын иеп, нәзек тәпиләренә төбәлде дә, кычкырып елап җибәрде. Муртаза белән тавыклар аңа әрекмән яфрагына салып суалчан да, тәмле бакча җимешләргә биреп карадылар. Берни булышмады. Мине хәзер беркем яратмас, миңа беркем сукланмас дип токмаклады ул. Без сине койрыксыз килештә яратабыз. Без бит синең туганнарың, диде Муртаза. Тавыклар да барысы бер ярак кытаклап, аның сүзләрен җипләп куйдылар. Әллә аңлады аларны Тәбриз, әллә юк. Tanıdınızmı? Yok kalana Murtaza deyip yazmağındır indir var, değil mi? Hatırlanıp gelişip tınladık. Şimdi hürmetli dostlar, hatırlasanız bugünkü kişini vəqdə edip gitkende biz elbette bizgene tügülüydük. Bizden yakın dostlarımız var idi. Onlar kızanışa karşı şimdi Zemfira bilen bir tığız elimde yaşamasalar da onu ihtiram edip, onu bilip yaşayan kişiler, hem de talant diyeleri sizin karşınızda çağırabız. Tatar istirasının talantlı ailesi, Ayfara Türkümünün ex-solistleri Ramay hem Nazlıgül. Hayırlı günler. Let's
içerisinde bugün millet için bitmez büyük noktalarısın Eyvallah dilerde değilse bütünlüğünde Senin özel Bayram, bugün bayram Kanlı dertleşim var Atıp yana utlar Evet senin belen Yeri iskeneşe Arap ağlamız var İpin sine bugün Bir mimesine de Görükey bugün Olsun utanma kare Diğer yaptı Diğer bugün Bunlar ayların muayene konuyla olarak bunlar bu sabır unutmayın. Bayram bugün. O andır. Niçin rahat bugün? Yanımdasın bulmuş. Senin bayramda bu yaşlı bayramı. Bayramı. Bitesin seninle. Birisine götürken Unutma bu kışın bayram yapmayamı Bayramı Bayram, bugün bayram Kanlı dertleşim var Kalkıp yana utla Evet senin belen Yeri iskeneşe Arap ağlarız var İkisine bugün Bir mimesine de Görükey bugün Olsun utanma kader Diğer yapsın Diğer bölge Ya öyle de soğuyor arkadaşlar orada Üstüne baka Üstüne güzeller Dostlarım da sile, uzayıp sileşer, sileşer Bayramda getirdi, böyle yollarına Bu dinliyken eller, birge yeneşer, yeneşer Bayram, bugün bayram, kanlı dertleşim var, kalkıp yana otla Evet senin belen yeri iskeneşe Arap ağlarız var İkisine bugün bir mimesine de Görükey bugün Olsun utanma kader Diğer yapsın diğer bölge Bu sayede kuşumdan bölge bölge Tutar gibi kuşumda Bayram bugün bayram değil İki kapırım olsa Önce kuşum Bayram, bugün bayram Takım rekord Bayram, bugün bayram Doğan gün zor bayram dediğiniz, böyle Soğay Ruslar Bizlerden zorla dediğinde İstanbul Müşehir'in hakkımı Doğan gün bayramına Ciye olsun dostlar Şanalda bile ilk soru gençe Bu dünyada nasip bulmadı Tanışlı dostlarşарға Şimdi insan sağ olan olsa bizim şöyle şundan da bu spor çünkü biz sonra caylaşıp bir avrum alar bir yakın dostlar idi. Bizim ilk sorularında bir yakın dostlar şunun için beklen bizim periler cinler gelişken bulur. Şöyle. Şimdi bu tane şkap gelirlerimiz birincisi bayram bugün diye ataldı. İkincisi rakibimiz tamamız. Takımın rektörleri, Ayfara takımının bugün senin toyu diye ataldı.
Çeçeklerim nide kulumda Bugün senin kuy Yana şenge butan Bugün senin kuy Süyülerin şumu İko birge yürgen Kalmış balınlardan Şeşekçiyim bugün Kutlar senin kuyunu Kutlar senin kuyun bilen Şatlık gibi uğurlu yüzler Merhaba deyince direk bugün Bugün benim yaşlı gözlerim Bugün senin kuy Yana şenge budan Bugün senin kuy Süyülerin şumu İko birge yürgen Kalmış bulutlardan Şeşekçiyim bugün Kutlar senin kuyunu Bilmedeysin de Kız senin bilen Yeşil bunlara açılır Şeşkeler yağılır Kuş şeşkelerle biz Takiyeler ürelik O takiyelerimiz Benim önümde buraya bitirdi Biz şuradayız Lezzetliydik Mutlu vakit Aralar üzüldüm Ama bu senin kuy Lezzetli mutlu geliyor Sağ ol bugün yağmur yağar Varmadım senin kuyuna Yağmayıp sinası güller kırdır Çıksam iyiydi hazır yoluma Bugün senin kuy Yana şenge budan Bugün senin kuy Süyülerin şumu İko birge yürgen Kalmış balınlardan Şeşekçiyim bugün Kutlar senin kuyunu La 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 Ramay hem Nazlıgül. Nazlıgül hem Ramay. Zorafat Tatırmın Mine cemaat, men özüm Zemfir bilan tanışkanda 1997 yıl edi. Tatar jiri konkursi, xalqaro tatar jiri konkursi. Mine necha yil bo'laydi? Tugal 26 yıl aymi? Shunday bo'lib chiqib edi. Aprel oyi edi u. Shu vaqtda Mavlida bilan biz konkursda bizga shunda oldiz qatnasha bir ochilib chechilib bir qiz keldi-da Mavlida bilan chaqlashib esenlashdilar. Undan Mavlida tanishtirdi. Bu mening birga o'qigan do'st qizim Zemfira dedi. Ular 86-yil tanishgan bo'lganlar Mavlida keldi, men o'zim bilan silab tura olmayman da. Mana shu. Endi mana Zemfira bilan birga do'st bo'lib yashagan davrda nindigina istalaklar yo'q. Narsagina esga tushirsang da borisi da ko'ngilli degandek. Mana eng so'nggisi esga tushirasim keladi Mavlida qizg'anishga qarshi bayli tugul. Men o'zim turistlar bilan ishlayman. Shu temaga demaylik Zemfirni tortib ketirga o'ylagan edim. Ikkigina tomosha ishlab qoldik. So'nggisini ishlaganda Zemfira keldi-da nechtir torqov edi lekin u ko'p tekstni narsalar söyley olmadim. Menga o'zimgina ko'proq so'zlarga to'g'ri keldi. Bundan benim kayıf qildi albatta. Endi bu tomosha bitgach, shay ishirga o'tirdik da birga. Zemfira aytam, sen nechaftir
gövden mında men etem üzüngizden bilen tügül torqawsyn digenim ışkırıp güle başladı bu. Men oşulanam ul küle, etem dik külesin. Hilsurt değil. Men soran kişi tügül, Hilsurt üzügine rahatlarım silesin dep aytdım da dikkine turdum değil. Şundan men de kışkırıp güle başladım. Mine şunday kişi deyindi ol. Hazır indi öz siratımızda bizde jir gidemiz sizge. Şolay mı? Jir indi mahabbat turunda bolar. Mahabbat her vakit gerek narsa, mahabbatsiz yaşayanın magnası yok. Mahabbat bütün narsani de qutqarar deb aytasi kela. Mahabbat yolini. Şimdi yelkenler önünde Zemfir bilen yapıragandan tanışkan, dostlaşkan kişi şuna göre üzünlerine kolduram saklıdı. Yargınsın. Rahmet mine hayırlı gün. Hürmetli tamaşaçılar mine, hürmetli dostları, klastaşları,
ауылдашлары, хөрмәтле бәймеләр бар. Менә бүгенге көндә безнең җыелган һәрберебезнең күңелендә Земфира шуның кадәр матур булып калды күңелдә. Һәрберебез белән менә ул ничектер аерым. Аның өчен һәрберебез единственный булып калдык. Аның өчен. Миңа артык сүз сөйләп тормыйм, миңа ул бик җитми. Мин аны бик һәр көнне уйламаган көнем юк, сагынмаган көнем юк. Ул миңа апам кебек иде, аның киңәшләре җитми, аның җылы карашы җитми, аның матур сүзләре җитми. Менә рәхмәт Мәймүн апа сиңа аның өчен. Земфираны безнең тормышка, менә безнең Исур белән бергә булганнарда, аның белән бәйле булган барлык Сиңа рәхмәт. Земфира өчен шуны артык сүз сөйләп тормыйм. Ана сезгә моң сөз җырламыйм. Хәзерге җырымда син минем табышмагым, ул минем Исурга багышланган җырым. Земфира да һәр вакыт әйтә торган иде. Исур табышмак булды. Шуларга күрә син минем табышмагым. Kübük sini yerleşen yana yaktan Şolla derli sürlü bitsin eller şola yaradan Sörlü bulup, sörlü bulup Ağayla şu maydanın Gesıklandır, gaceplendir Bu havada başmağım Sörlü bulup, sörlü bulup Ağayla şu maydanın Gesıklandır, gaceplendir Bu havada başmağım Yine süzünde de hükmet olsun var gibi Hatta kırpı kuşlarını sıyırdı alır gelip Serli bulup, ağayla şu maydanı Gesıklandır, gaceplendir bu havada başmadım Serli bulup, ağayla şu maydanı Gesıklandır, gaceplendir bu havada başmadım Deniz bilen ene şulay iğrenip ötesini Sevip etsem akabetini kendiden bulmaz gibi Serli bulup, ağayla şu maydanı Gesıklandır, gaceplendir bu havada başmadım Serli bulup, ağayla şu maydanı Gesıklandır, gaceplendir bu havada başmadım Serli bulup, ağayla şu maydanı Gesıklandır, gaceplendir bu havada başmadım Serli bulup, ağayla şu maydanı Gesıklandır, gaceplendir bu havada başmadım Gesıklandır, gaceplendir bu havada başmadım Kazakistan'ın ortadan tesbihinin önünde Nurmugani. Özüne rahmetmişler. Mena da isterlikler bilen ortaklaşara vakit ciddi. Koy birevler otara tarandır. Nişek dost iken bu Zemfir bilen. Bizden tanışı indi
Olanırak bulsa da biz çınçınlap, yakınlap tanıştık. Min Zeynep Ferhattinova hem Züfer Bilalov gruppasında olup barışı bulup işlegen çağında. Bu Zemfir indi bizge ikinci olup barışı bulup kildi. Hem indi biz bir yıl boyu, bir sezon deyip atılığından bütün resey boyunca konsert bilen yürüdük. Mine birevler hatırlıyorlardır bu konsertine. Bu konsert şundayrak idi. Min Altın Alka jırdım da bir kupletin ondan sonra tomuşaçılar yanına düşüp, tomuşaçılardan, jırlardan. Hem şu arada indi Zemfir otura, teorişe patsatını utkadiler minana. Zemfir'in jırlardan. Hem onun jırlavımına bir uşuyla minanı sahnege alıp minem hem indi bir jırını birge jırla bitirebiz. Hem minana takdim yazayım, eyde konsertinde birge alıp aramız deyip. Şulay tebinde ol bizden konsertden kirip giteyindi. Mine bütün halk tamaşaçı şunu çınçınlap zaldan tamaşaçı arasından mingen Zemfir deyip çınçınlap ışanıp oturalar indi. Mine şulay bir yıl biz işledik. İkinci sezonga hazırlana başlagaç. Mine biz özümüzde anlamadık. Zeynep bilen Züfer bizni işten jiberdiler ikimizni de. Başta bizge şok oldu indi. Ne işin ikenini anlamadık. Sonra konuda ne işin ikenin. Hem indi biz ikimiz de bir halde, bir halette kıskası ikimiz de işsiz kaldık. Mine şu vakıttan birli biz ömür boyu birbirimizge buluşup yardımlaşıp yaşadık. Bu Zemfir'in bir yardımcı kişi. Dostların bir koşanı satmadı. Dostlarına bir koşanı hıyanet etmedi. Yani olayına değil, o dostlar için küreşeydi. Dostlarına bir günden de naşar söz ettirmedi. Mine şulay edip boşta indi biz Zeynep ile Züfer'ge ukkelep yürsek de ama bu Zemfir için bir gerek de onun yazmışını üzülerdi. Benim de indi, min Salavacı teatrında işli başladım. O sahne jurnalında işli başladı. Jurnalist olup gitti. Nindigine jurnalist, tanılgan jurnalist aylendi. Ben şuna göre de indi onun hizmetleri için Damir Sirajiv premiyesine layık buldu. Mine sahne jurnalında işlegen çağında indi Tufan Ağa Minnullin bilen işlerler bitinde mine Tufan abi bakıylıkka küşkeş indi dürsün eterek yere aynanı şuşa redaksiyeden mecburi jiberdiler. Hem o da işsiz kaldı. Hem indi inanla buluşurga buldum. Hem indi o vakitte Tatarstan Respublikası'nın Medeniyet Ministri Sivgatullin hayrat minglim olu işiydi. Ben onun yanına vardım. Meydem şunda kişi var Zemfir diyen. Meydem sanatını, medeniyetini bir yakşı bile. Tatar istiransında, Tatar tiyatrında yakşı bile. Meydem onu işe alığız ali. Minanı nindi işe alayımsın diye. Meydem sizge geldim. Sovyetlik kitabı ol meydem. Lübüy tiyatrına koy. Meydem onda da direktör bulup işleyala dedim. Yani ben o vakitte Daniel ayıttı. Tufan abinin Zemfir Ağa nindi rayın girsen de jitekçi diyen söz var ya, o sözünü bilmediğim, şu an deyip de etken bulmadır idi. Şimdi Ayrat Mimnumoviç, ona Kayyum Nasri müziğine direktörlükka takdim etti. Ama Zemfir indi o filarmoniye gitti. Mine şulay da biz birbirimiz bilen dost bulup yaşadık. Şimdi her vakitte da olmana şu Kakushkin'ine okugan yılların okutuşlarına bir жылы motor etip iske alatırgan idi. Hem indi ol Tuğan oğlun balıklığını da bir yarattı. Hem şuna göre de ol şunda jirlendim de. Hem mine oğul turunda jir başkarım edi. Selamet jil. Duvaylarda, ormanlarda selam
Savaşınday kalırsan Senin arda selene Etsin dağının kaytarman Yapmışım dilin şundan Bu yetmiş akıl olan Tırnalar savaşından Bu yetmiş akıl olan Tırnalar savaşından Selametin dolanların Sayıların kollarına Kanatın nasibat ediyoruz Karaşemle yollarına İstidarın kaytarman Yanlışım bilin şundan Duvan yetmiş akıl olan Tırnalar savaşından Duvan yetmiş akıl olan Tırnalar savaşından Selametin dolanların Sağlam tek kuvasına Belki yanım ol yollara Şifrenin başında Sen dağının kaytarman Yaklaşım bilin şundan Tuğdan yetmiş akıl olan Karnalar savaşında Tuğdan yetmiş akıl olan Karnalar savaşında Eksin dağının kaytarman Yanlışım bilin şundan Tuğdan yetmiş akıl olan Karnalar savaşında Tuğdan yetmiş akıl olan Karnalar savaşında Tuğdan yetmiş akıl olan Karnalar savaşında Yatkar Habibullin Uze, Tataristan atılgan artisti. İnsan montajı. Tak, men hazır işleymedim. Men alıp bargat deyiş eken. Mine, şulay indi jamaat. Allah'a şükür, mine bugünkü kişe uyuşmagan bolur edi, şuşa dostlar olmasa, mine Yatkar abzıga toyanış olmasa, ol indi eydep barışlarının birisi. Kimler uyuşturgan nerse ekenin soňra söyleşirmiz. Hazır bilen sahnege şakarası kile, şın ma'nasida Zemfiraning ijodlar do'sti. Ko'pgina ijodchilar birga o'tgan jirshi. Siz ani borig'izda bilasiz, yaratasiz, ham unda sizni yaratib bugungi kishega keldi. Tataristonning ad qazanan artistkasi, Tatar estrasining yoqti yulduzi Aygul Bariyeva. Shine
Әмәзгәдә исәннәрмесез? Бүген безне барыбызны Земфира җыйды. Земфира турында хатирәләрне искә төшерсәм, бүген бу җырны мин юкларына җырламадым. Чөнки Земфира белән без нәкъ шушы җыр туган еллардан ук таныш. 90-нчы еллар бу. Дөресрәге 1991 елда без әтием белән беренче тапкыр бу җырны зур сәхнәдә башкардык дуэт буларак. Һәм шул чактан бирле без Земфира белән таныш. Ул минем әтиемне дә белгән кеше. Һәм инде миннән дә беренче интервьюларны алган кеше. Һәм шуннан соң Земфира белән без шундый якынайдык, елдан-ел аралаша башладык. Аннан соң инде бергә инкацияда, бергә филармониядә. Минем иптәшемне дә ул яхшы белә. Һәм менә бүгенге заманда журналистларына, кайбер журналистларны алай атап та булмый, без инде артистлар буларак төрле журналистларны күрәбез, аралашабыз. Менә Земфира ул зур хәрефтән журналист иде. Менә бөтен журналистлар шундый булсын иде. Ул акыллы иде, таләпчән, сабыр. Шул ук вакытта ул артист янына интервью алырга килгәндә, ул артист турында бөтен әйберне беләдер. Уларның турында алдан укып, мәгълүмат алып, тупас сораулар бирмичә, менә чын журналист шундый булырга тиеш дип уйлыйм мин. Һәм инде гомумән Земфира турында әйткәндә, ул нык, менә әйтәләр, я акыллы, я чибәр хатын-кыз була дип. Менә Земфира ул чибәр һәм бик акыллы хатын-кыз иде. Һәм минем аның әтиенисенә бик зур рәхмәт әйтәсем килә, менә шушындый шәхесне булдырган өчен. Ул безнең арабыздан бик иртә китсә дә, без аны һәрвакыт бары тик якты хатирәләр белән искә алачакбыз. Уны җмакта булсын, рухы шат булсын. Алдағы жөнінде Кезер Абылмұқталин Нафик Абылғалин сүзләріне жазылған біздің арабыздан бар кеткендерге башланышақ. Бұл шулай аталып зорға. Әйдәлістің, әйдәлдірәлі, ұқиғалым, қара құштуға, әтиәйлерді іске алып, әл-қайы сүресінден бір дұға, дұға қылый, әмилерге, дұға қылый, әтиерге, қойшымды оларым, дұға қылар бізге, ұшқанға, дұға қылар бізге. Canlarım şifa olsun Ali, biz umuran izleri var. Vakarlarla bayılmaz Ali, onarmaz Ali balalar. Dua kılayım eminlerine, dua kılayım yakınlarına, ayşandır. Dağlar bizge ışık. Bizning barda sağlıklı iskanlar, ağır tutan jilin saniye, yaşadılar. Dua kılayım eminlerge, dua kılayım eminlerge,
Eyva. Mine cemaat, men özüm bitte kengeş gerek şahında Zemfirga şaltırata turgan edim. Ir zatından bolgan dostlarıma tügülmü, Zemfirga şaltırata deyim. Hem bul noktasına doğru getirip ders kengeş bere turgan edi. Bir tapqa şunday qıtışqış to'y o'tkazishga to'g'ri keldi olib borig'i. Şul qatli nashar bo'ldi u to'y. Shundan qutulganima suyinib, qo'yib, dege dürüs anlağız başta oturup bir stakan saldım. Neygeyiga qaytib etkeş. Ondan soң Zemfiraga şaltırattım. Bu tünge işiydi. Zemfira ben aytam, işleysin. Жақтай берейін менде, конечно, dey. Zemfira ben aytam, mына şunday qıtışqı şey bir ko'rdim bugün. Gittim söylep, telefondan tыңladı endi. Ол күні Zemfiraның ертеңгі 5-тен тұрып, телевидениеға записка барасы болған екен. Менің бет өз жарым Земфираның баян білмеймін. Шундан енді екінші күні күндіз шалтырата Земфира. Ертеңді 5-тен ұянғаштың, Елсор, нешексің қалларың деп шалтыратмақшы ем жаңадан дей. Қызғандым. Шалтыратмадым дей, рахмет, конечно, аға. Міне біздің Земфира сәнғат институтында режиссер болып, диплом алып, оқып бітірген кіші, андан соң мен Мамадышта режиссер болып, халық театрында жетекші болып ішлеп жүрді бетінде. Ondan соң Қазанға көшіп, жыршы болды. Жыршы болып, табыл зор қазанышылар Қазанды дейесі келе. Фердинанд Салахов түркімінде матур етіп, хәтті Қазанға көшкен жылды, шул 97 жылда мені де шабашқы алып шығып кетті өзі білем. Көкмара саба жақтарына. Сенки Қазанға көшкен іш жоқ, ақша керек, Земфирете бұлай болмайды кеттік. Шундай кішейді ол. Әменде міне сәхнеге шақырасы біздің ортақ достыбыз. Енді бір жылдық қатырласаңыз, аны алып келерге тырышам деген едім. Аллаға шүкір, қаршы келмеді, шенки ол да Земфираны шын мәғынасында ихтирам ете. Земфираны биттік яратадыр. Олар бірге ижатташ болып гастроліде жүрген кіші Татарстанның халық артисті біздің ортақ достыбыз Расим Низамов. Durmuş kılıp jireler, mımlık gilerim sozar. Hep sandımaş, sayri dolarla, Kümüllerini güdere vur, küşler bire canlarına, Hep sandımaş, sayri dolarla, Kümüllerini güdere vur, küşler bire canlarına, Tuğan sayısını sayılarına, Durmuş yılı uzağın üstün jırlarına. Hep sandımaş, sayri dolarına, Kümüllerini güdere vur, küşler bire canlarına.
gire canlarına. Hayırlı kеш, hürmetli dostlar. Şimdi de bugün mene jıyılgan tamaşaçı siz Ferdi yakından bilgen ana uz etken, yoktaş etken kişiler bugün jıyılganda. Şimdi de bizden olgan yoktaş ekenimiz endi 94-yılda bir gastrolga şefikeş birleştik, tanıştık. Ferdinand Sarakov Türkümünde çıkıp gittik sever yaklarına ol. Yolda yürgende bir kişinin kim ekenini taralasıp bilesin endi. Sefer her vakit ol yumurga hisine bay. Nindidir oburluk olsa da o yumur bile şunu jaylap jiberetirgen kişi jibersinde ölgürge kerek. Vagondan vagonga kuşayabız bitinde aparatura tüyep ülgürge kerek. 10 minut tursak olsa tura tüyebіз aparaturunu kimlerde rigitler bastana da üstüne alıp biraz zenfil alıp tura Ferdinand Sarakov'tan üstüne tüyep tura. Şulay dep tüyegende qarayda turgan bir hanımga Ferdinand Sarakov tayıp gitip poyizbuzga alıp gitip ekeninde çok eti olduğuna oturganda küzdegen vattı. Hatta hanım kelgen bittiğinde her bir zaman matsis küzdegen vattığız 300 so'm akşa. Bu vakitte endi zor bo'lganda 94-yıllar teresi ol. 300 so'm birazdan da hatın dağa kelgen, buna keçeye kadar vattılgan, dağa 200 so'm kerak dedi. 500 so'm berdi dedi. Şundan biraz bargandan so'ng endi joylashdik, bunu açtık. Ferdinand abi aytdi. Ferdinand abi bir marjanın altına oturgan üçün 500 so'm akşa to'la degan demedi. Şuna kırılgın şunday turmushdagi shunday yumor hisine bay. Bir vaqtda da meni nazarlardan chaqan ko'rmadim. Endigina kishi turk kishini bir turli vaqtda bo'ladi. U har vaqt optimist bo'lib, motor ettirib yashaydi shunday. Bizning ko'ngillar har shunday, sizning ko'ngillar shunday bo'lsin. Bizlarni motor ettirib bugun isga oldi, qara bir isga olamiz. Jarlardan jarimiz buna duo qilib borib erishsin. Sıramın sin yanında gözün oran. Aylardan akılın sin ışıklarının ağına. Ol, ingeyim sin altın tümüşedim. Valla sağış, tatlı yağış, bina nasip yarmasın. Ol, ingeyim sin altın tümüşedim. Valla sağış, tatlı yağış, bina nasip yarmasın. Yüreğimde umutlarımı sinirlek diken ışkar. Suyun kanatlarında kalemlik inler ışkar. Kol, ingeyim sin altın temüşkedim. Valla sağış, tatlı yağış, bina nasip yarmasın. Kol, ingeyim sin altın temüşkedim. Valla sağış, tatlı yağış, bina nasip yarmasın. Yüzümde kadar güzelinde yarattın yaşır mısın dersimde. Kol, ingeyim sin altın temüşkedim. Valla sağış, tatlı yağış, bina nasip yarmasın. Kol, ingeyim sin altın temüşkedim. Valla sağış, tatlı yağış, bina nasip yarmasın. Valla sağış, tatlı yağış, bina nasip yarmasın.
Әлі кежер, Земфира бізді ташлап кетір алдынан көп байқала яздырылған жер еді. Соның білән тәмамларға болдық. Енді бек зор рахмат етесіз келе бүгінгі кешені ұйыштырушыларға, достарға һәм бізді қабыл етушілерге. Шушы мәхәббәт бинада эшләүче кызлар безне шу кадәр матур итеп каршы алып, безгә шушындый мөмкинчелекләр тудырган өчен, безне матур итеп сыйлаганнар өчен әлбәттә. Һәм инде безнең оештыру мәсьәләсендә Нәфисә дустыбыз Сәхбиева белән Земфираның якын дусты. Әгәр дә ул аяныш булмаса, ул сөйләшмәсә, ул оештырмаса булмаган булыр иде. Һәм инде шушы безнең менә Земфираның башларында җыелып, бергәләшеп киңәшкән гамәл бу. Шушы чараны оештыру. Без инде моны традиция кертергә дип ниятләп торабыз. Чөнки традиция күркәм нәрсә. Традициясез кеше түгел. Әгәр дә кешенең традициясе бар икән, ул яши, аның мәгънәсе бар, һәм ул үзен кеше дип хис итәргә хаклы. Дөрес әйтәмме? Инде, әлбәттә, Мәймүн апа, сиңа бик зур рәхмәт. Мен инде безнең янга кил. Чөнки безгә, безнең татар дөньясына гомумән барыбызга да Земфираның тудыручы, үстерүче, безгә бирүче кеше син. Сүзең бармы? Әйтәсе сүз бар, ну кайып китте, әйтеп тора алырмы, юкмы? Беләмәсез. Минем баламны шушының кадәр итеп зурлап, шушындый зур кичә оештырганыгыз өчен сезнең үзегез һәр барчагызга мең рәхмәт. Сезне Ходай зурласын, илаһи белгәме? Исән сау җирегез, хәвеф-хәтәр күрмәгез, моты яшәгән хәтерләрегезгә дә күргә язмасын Аллаһ Тәгалә. Зал тотып килгән авылдашларыма, туганнарыма зур рәхмәт. Алдагы көнне белеп булмый. Тагы күрешергә язсын Аллаһ Тәгалә. Җәйгә Алла бирсә, үземнең өемә кайтырсыз, кунакка. Бусы инде минем үй түгел, рәхмәт килгәнегез өчен. Барыгызга да Алланың зур рәхмәте яссын. Әйтергә бүтән сүзем дә юк, минем Сөйләр өчен сезне Ходай яраткан, мине әби иткән иде. Һәм инде тагын бер достыбызга, уртак достыбызга рәхмәт әйтәсе килә. Оештырганда күп ярдәм иткән өчен Рәисә Борганиеваны безнең рәхмәт. Инде сезне тагы бер кат искә төшереп чыгыйммы, юкмы? Кирәкмәс. Һәм инде менә бүгенге безнең концертыбызны булдырыр өчен сезгә тавыш бирдереп торучы Земфираның персональный тавыш операторы Нияз Хабибуллин. Yakın dostlar. Sayın dostlar, en zor kış gören şey elbette indi. İnsur Murtaz'ın ama da kışlı alkışlar. Barımızda kış koyduk, barımızda da rahmet. Haydagız motor etip başlayamızda, indi kızganış sağ bulaşarak gerek. Vatana çocuklar olsa, bizimle gül bitip, kavgamız gibi hatadan, o da bir sayı olsun yine de. Naşun demeyden,